Waktu jadi diam tu. Ini berkata, nama seperti itu nama asal. La, di sini nalis. Antara cuma fadu, ay. Aduh kan tu anak-anak tanah, aku nadagi. Anturan itu seneti. Aye. Tamam. Aye. Egan itu sene man tanah. Galmange boda. Aye. Aciti bultin diau. Bultin di sababan tanah itu. Sababan tanah bultin diau fajate. La, sababan tanah macam kau biduan tanah berada itu. Makan kayak musuh. Mang kita gila ni. Tajir sini ni. Ya orang agak tu, sukan segala tu pada Allah. Wallahi gua kan bujan macam mana saya tinggal lagi beda. Itu dah kan jengkau mejira. Akasu melem cang dias. Aku mana lah betul hati namul lagi beda. Ya galas itu ada berapa tu, masa nara, tu mana kan nara lepas itu. Lugar berwanti. Aku ya tekan akan full lagi soalnya. Kita pun, waktu bersyarat tu, wantan. Asal makai itu bingung terakhir tamarai itu. Isin karai sini. Isin karai sini tadi bu. Aku mafu terkena tekan. Nama mega tu. Isin ajem ni, isin akasingo ni jadi mutashatani. Haya. Tamam. Aye. Saya ni kayaknya semua marmuhan nuai tu mah. Sejam menjadi tu. Aye. Ulah banyak orang. Oh semua isan hati uleh buat ni dah badan ini. Cak jende berapa ni sambil. Cak jende berapa ni bekak itian tu pene. Aye. Acuma dah badan ini semua. Omone itu kotan sama nak kata gabuyan ni yani. Aye. Aye. Gabani kotan. Haya. Tanah akad di arkaneja. Aye. Lenji. Waktu jadi diam tu. Ini berkata, nama seperti itu nama asal. La, di sini nalis. Antara cuma fadu, ay. Aduh kan tu anak-anak tanah, aku nadagi. Anturan itu seneti. Aye. Tamam. Aye. Egan itu sene man tanah. Galmange boda. Aye. Aciti bultin diau. Bultin di sababan tanah itu. Sababan tanah bultin diau fajate. La, sababan tanah macam kau biduan tanah berada itu. Dua yang bisa gila ber. Wan gatte mana kaya galus dol ke wan mana kaya tu debu dol ke si ada mana kaya tu dol ka. Sudah basun. Haram enggak tu? Ya, itu tekan segala tu pada semua ni. Garu tu ada mana kaya tu sababan tanah walad nanti cuci. Sababan tanah ti ego dam ne boda. Ani malaka halalin pada malaka rangkon pada itu. Bukan sih. Gulban gafan ki lenji nan fikere. Lenji dah. Saya dah ni lenji tu ni. Lenji ne ti amata lenji siri boru. Ay khawatis. Amata me kanu karai sani. Di siapa nak? Mormahan hani. Mana kaya nanti oleh mesh mata na bab tumala yani tini. Tadi jalan mesha wali kabi tini nabi tini sa. Haya. Akade mesha awal kuman dalaga lagi mesha wutu na ya hatu itu hotel. Sila guru itu hotel. Mesha wutu itu hotel. Anu manu kuman mana yang di. Bergandola jitar, bergandola jiran aja. Manu kulla. Iban injulu mesha non tak jut. Bikila tesun jutu. Mana kaya? Mana non tak jutu. Mesha guru itu hotel. Ya. Berbadi jitar tu. Berbada kati telepon atau telepon yang kamu? Ani. Bicara nak kaya tiga mani ada tiap isin julu. Isin berbada deh. Isin berbada. Ega. Tu gaya. Waktu berbada itu garu tu. Wanta na ferradi sidi. Wanta tu sirrim di mana ni? Takafarti Rabbi wal seluruh itu. Kainus. Tiga teh. Namanya kena aja main tufe. Delegasi tu di subah. Malah kan aja di mana? Ani wanita na ega di mana kaya di kama kana rakot ani mette. Ani wanita na berbadu te di sini. Amal lenji fite. Lenji fite. Lenji amma. Sama tamar taniui. Ega odis. Astagfirullah. Fineti? Ega lenji finne boleh. Wanita ka akan untuk kati iyanno gargete mi. Nukkani bete. Tani mana kaya. Adi mata udah male lenji danaga egat umure galmange nyeboda. Wantana fude di biso kayo tadi. Minda kiyat ni murama. Minda ni murama. Asi dah mada abu dia. Minda tiada kisah kaya. Astagfirullah. Di sini kan akhirnya seluruh kita kaji. Kono amma dunia tu kan bisa kau kerja seperti ini kan. Di sini. Amma bal isi tanah tu fude akan itu. Bakasan di biso merbat itu. Anis. Macam dia sekarang nela betul. Gua setiap itu ramah orang mana iya rupanya ni. Garu tu, wanita sana rafu lu itu. Itu segala tu pada. Lama faz dia bisi. Bulti te. Ada mana jadi tentang. Walit sih dia mana. Muncah amma ni. Walit dia pun tak nabi sih. Mari betul. Wanita ni isanin tu ibadah jadi men.
jetteeni eegaan akkas jeen booda ragaarra jetteeni kaawwatis ragaarra jetteeni haadha manaa iyyaatiimi Hmm. haadha manaatii fi Aye. abbaa manaa gidduu ragaan hin jiru bara akkatti ragaan hin jirre as jaameetii waan tana walitti hin deebi'u torbadeetiin gabara biyyaa deebi'a Hmm. addunyaa fi akhiraa na dhorkiti Hmm. gizeen na dawwaltuus Aye. horma siilii naan hin jiini Aye. gizeen na yaamtuus Aye. horma siilii naan hin jiini Hormasiilis hin jetti. Hormasiilis. Akka qabdu kan dhugaafis hin jetteeti waan tana dhiisi garooti. Ati natti illee mufattu waan tana jala hafiiti. Iji qa bultii ta'e nagaan uffadhu garuutu haadha mana kan jiran bisi yaadee bisu anis mucaa kan rabbi naa mul'isu. Mucaan na ilaala dhiqoo qabdaa mere. Mucaan biyya ni mul'ata garuu. mucaan ni mul'ata mucaa bakka jiru himnee mannuti Mutan isin. zaahir baanee himneemi Mutan garuu dhugumaa ta'e isin tolu ta'e isin hin tolu. dhugaadhaa yattaa hotees itti dheetunuma gataa Mutakkida. akkii dafaatii boo sabaataa jettaatees Awwa amata meeqatti leenjinee wanni kanaatu shirkii illee dhaaba. shirkii daawwatii shirkii manni shirkii godhatan anjifata dhufeeti akkasitti dhahee gama dhahee ilaalaami tokkotti ilaaluu bara Ayyee. qarqaasa qabnaami asan nuuf fannisanii nu deeman Ayyee mucaa kiyya ni mul'ata rabbuma kanaa mul'isu. mucaa labbisii mul'ata jechuudha Ammallee as deebisi. Haadha mana keetiitii walitti isin jecha mana bakka isin mucaa keetiis ni barbaanna ni barbaanna inshallah. inshaallah qalbii hin cabin Ayyee. ilmoon biyya tana keessa baddee makiinaa hin dhoofne nama jiru nama deemu jiru nama bakka takka taa'aa jiru kanaafuu tana jettee qalbii hin cabin duruus haadha mana keetii mana deebisi isin maal lamaan tasgabbooytanii barbaaddan Amma kan haane wanni haadha mana keetii bira bakka isin jirtu dhaquu hin dandeenyu. Bakka isin jirtu beektaa? an bakki isin jirtu haa edegideen dhufu manni qulluwaadha Namni kun bakka isin jirtu hin beekne. bakka isin jirtu hin beeku bara Yalla ammaan tanaa keetii bakka isin jirtu barbaade illee keetiin ijoollee takka gamana jira. Mucaa tokkoon shakkii qaba beekteenis. mucaa yaa godhate shakkite Mucaa san birallee dhaqeetiin achumaan mee akka malaa godhaati mataan nuushii na ta'e haadha qananiisaatis maashoonis gamana jirti. Isii biraas dhaqee isii tasgabbeessi Isii atis tasgabbaa'e ayyee. tasgabbiyaa namni waan takka deema malee Ayyee. Ayyeeta akkasiiti. Amma mucaan barbaadanii isiidhaan galchaa. Isiillee mana ni galchaa. isiin galchaa mucaan wal bira qabeen Barba malaan na dhibee mataan dirqama wanti ilaalamuu qabu yaada bar yaadanii kutuba. ilaalammaa isii fiddu hoo isii fiddee mana galchite mucaa mana hin jiru meera batte isiin taakama hojii dirqama haadha manaa san mana deebifitee dama ilmoon jalaa batti ammas nuuf fidee boruus rabbiin nuuf hanna wajjin deemnee barbaanne jettanii wal taatan malee qalbiin gama meeqoota fayyaate rakkoodha. Talmaanota haadha mana kiyyaatis waan isin jette eegaan irraa hafee irraa xumuradhe booda wanti mana isii keessaa bultii isii facaasee isii alatti isii baasu hin jirtu. Namni amma biyya tana keessatti haati isiin jirtu abbaan isiin jiru bakka hin torbaatu hin beeku. Afaanii walii gala. Afaanii walii gala. An cufatama isaatti ilmi namaa walii gala. Si galtee akka uummata maamma sanatti ani haadha mana kiyyaan hin jaladha. Haadha mana kiyyaan hin kabajaati. Waan isiin irraa taa'e naan jette eegaan irraa taa'e booda isiinis naa obsitee mariidhaan waan tana galmaan gahe. Wal mari'adhaatuma wajjin jiraadhaa rabbi isiis manatti haa deebisu. Takkanaati ati waan isin dhiisisiin jette tana irraa dhiisi wanti tun maaliif akhirattis si dhorkiti. Ati haala kulli haali amma khayrii naa toltee bara khayruma akkanaa tana fa'a namni siiriitti godhe fa'aadhaaf khayrii ta'e malee siiriin nama godhatte dhahi jalaa ganaa. Mindaan isaaniitis haftu sirraa. Mindaan isaanii mindaa maal isaati mindaa gila biyya tana keessatti mootummaan biyya tana nyaatu mindaa namaa fata dhabee asi mindaan gila. Ati walitti qabaniituma gaate. Kafaltii jireenya amma tanaati. Kafaltii isa kafaltii sana Waan darreedha. Waan darreedha. Kafaltii gisee hin jenne akkana keessa kana guuttatte waan sana uffata fuute wayyaadha bara. Rabbiin Inni qullaadha ati nama rabbiiti dilii seenta. Rabbiin khayrii haa godhuuti. Takkasiiti. Rabbi bultii haa buusu anillee yaada tokko narraa buufte. An duraan qalbiin bakka mee kana taatee mataa kiyyaaf akkan itti manatti ol deebi'u qabu gisee manatti ol deebi'e waan sanii qaama. Mana ilmoon hin jira mana haati mana jira eenyu fara. Jechuun Anu jibbeetiin kun hooggantoota ta'uu jiran. egaa takkasiiti. Amma isiillee niin galfadhaa manatti mana galcheetumaan ulaatti cufadheetuma yookaan wajjumaan ijaanee mucaas barbaanna. Mucaa rabbi haa mul'isu garuu mucaa sana Mucaan ni barbaanna inshallah. naguma ta mucaa sanii mee dhiisi ta mucaa kiyyaa. Mucaa kiyyaa didduu na dheedee jirti garuutu Hin booyin tana ta'e waan qalbiin socho'ee boo. hayyee nan cabtu anumaan mul'ata rabbi.
Egaa hordoftoota chaanaala Taajir Ahmedtu asumaan warri isa hordoftan jechuudha. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya waan haati mana isaa irraa jibbite dhugaadha. Gurbaan kun siirii hojjechuu ture. Siirii akka ajaa'ibatti hojjechuu ture. Amma irraa dhaabbaduu je'eetiin gama xiyyaaranis gorsa kannaaf. Egaa hordoftoota keenya isinillee asumaan gorsa kannaafiidha. Garuutu anillee akkasumatti mana kiyya keessatti mucaan kiyya taatu na jalaa badee lammaffaarrattis deebisii namni siirii mana keessa naa kaa'e mana kiyya walitti diigee jechuudha. Ulaa mana cabsee naa mucaa barbaade deemu hordoftoota keenya isinii galaa miti. Isaas asumaan jechuudha. Akka inni waan tanarraa dhaabbatu gorsa kannaafi. Waa hedduu dalaguu turte siin jaalan silleen beeku Taajir na dhageessaa. Naafati walilleen beeknu asumarra wal barree garuutu waan tanarraa akka dhaabbatuun siin jaalan akka mataa kiyyaatti lammaffaas deebisii hordoftoota keenya warri azzilaan isa hordofuu jirtan jechuudha. Haadha mana isaatii fi isallee rabbiin nagaa walitti haa godhu. Innis waan akkanaa tana irraa dhaabbadde jennatti himee akka wajjin haasoo innitti. Bultiin nabaddee malee bin dhaabbanne dirqamaan dhaabbaddaa bara. Dirqama gaa'ee gaa dirqama. Jaalatteeti yookaan jibbiteeti miti dirqama. Wanti kun akhiraa si dhorkiti lammaffaa deebisii addunyaa si dhorkiti. Waan akka si dhorkiti. Waan akkasiitii kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaala Taajir Tube turtii gaarii du'aa godhaa fi isaafis naafis mul'achuu.